Umusenateri w'umunyamerika Chris Coons uyoboye intumwa za Kongere mu gihugu cya Kenya yavuze ko yashishikarije Uhuru Kenyatta perezida w'icyo gihe kuzakoresha ihererekanya butegetsi mu mahoro mu gihe ibyatangajwe mu matora bitabuzweho rumwe. Ejo kuwa kane Minisitiri w'Intebe wa Algeria Aymen Ben Abdelrahman yasuye El Tarif, kamwe mu turere twibasiwe n'inkongi y'umuriro. Abayobozi batangaje ko kugeza ubu abamaze guhitanwa nabo ari 38. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal Ousmane Sonko ejo kuwa kane yatanze kandidatire yo mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2024. Sonko ashinja Perezida Macky Sall n'Ubufaransa kumubangamira ngo atazahatanira umwanya wa perezida. Kuzamuka kw'ibiciro muri Zimbabwe no kuba ifaranga ryaho rigenda rita agaciro byatumye abantu bibuka igihe ifaranga ryigeze guta agaciro ku kigero cya miliyari 5% muri 2008, ibintu bitigeze bibaho ku isi. Muri Nigeria umugezi wa Osen usanzwe wubashywe cyane kubera umuco n'igisobanuro gikomeye mu bijyanye n'amadini, higanjemo abasigajwe n'amateka bavuga ururimi rw'Ikiruba, bavuze ko wanduye cyane.